fitani asese ni din ene your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe I was here for any adofunum. Mema obibia akwaba ede eba too much age so Ghana wahala jumedi ena wani egusu a wo hwe na munya ba ekes kapa ena motimini na ene de yi ensema ababe pay yapno eso yesem National Democratic Congress Parliamentary candidate ede Tema East constituency Isaac Ni Ashai or Dampton and net day chese a year aposiform aqua so a year ni mu edino aquaco piemu ewo a year Tema Community 11 Police Station na ebusia for a year news ye and ansemi ebebeto edra ebra ye city news from HM1 na ye nua me said ye wo ye mayor ewo ye Tema na wo nyo omodisika ene enyoma bi ehye ne nsa se wonye de won hwe esum na eno na misappropriate of fan ene de ekeka ho akosom ewo nimu enunti ema Accra court charge no for that alleged of misappropriation of fund entrusted to him ena eno ema chese empenifo nsoso etu anamo meche Tema for community 11 police station for also etu anamo ekokoso nimu enrada dwada no chese womdi no kokopiemu ewo police station na no na chese ensemi ankwankwa Tema empotemo for that is womsusu ebotwiebodompim ekokopiemu ewo Tema community 11 police station chese womudi womunsam etu edwa ese parliamentary candidate Isaac wonyehwe wonye like enya de say enyoma mo de to ne so anase de wo mo eka no nokure bi de ewo mum na papa no waboa wo mo pa wa ma wo mo potem ho aye kama wo aye chese unhunu a edam sonko enti say de wo mo opposition MPP for ebetimi aye emben hu bebia enti wo mo edimande say yenyi no emfa emfree prison one match no adam womunsa esonimu ebeto enede ya menewo ekasaidim yem papa ni wadaso ewo aposifo akache ewo Tema community 11 police station na wona chese womo ente asiye se de midi kan ekaye no woma kokodru won man na chese wobia kire na dwen wobia de nsema atu edwa de ama aposifo na sei na womo ekeka womo ensem no de eche city news for us. We are here because of our incoming MP has been arrested unlawfully. The work he has done within 3 years is unprecedented. The sitting MP has not been able to do anything close to what Isaac, Ashai or Dante has done. They cannot just arrest him like that. You have to send him a letter. And if he refuses to come, then you arrest him. It is unlawful to just arrest him. We love the man. We and someone womudi to a job woman say MPP omo incumbent MP na wo say Titus Glover enya de say wotimi aye bibia no krampo na the mastermind ewo chia yache nuabema Isaac yi ehun a wo mu esusu say wono na ahyeda abopa anase wakoke kansem bi ama enede yache no na wo manti ase krampo sem ewo senka by this time krampo no letter na wo so mon 7 no na ene wankwa womo enya kokodro no anase wo menya pepa ne say womo etu anamo ababa abeche no na
Womu entimi fiti prekope emba no mo memeso ni mo se ya chew na efe so mudi bill ne ho nyoma de eto na ye ne so womu ente eye ase enuntim womu akwakobotwi ewo eho na ho emfonyi na ededa eye screen no eso wa utimi se emu mrantewa emu mabawa ene eche womu eni abriye papa utimi se papa no womu ewo ne ho edo womu penasem a womu susu sem wa ye eye enoma pi de amomuntu wo muntimi makwan ema eye honorable Isaac ashai odamten wontimi enkonkoda eye aban ekukumu enda ha ehonomu a enko eye mfie mies enko eye enamiensa anase echire ehu enunti wo mu esusu se mpanifo enye de enyi eye papa no emfa emfiri eye eho na nsem no ebebeto eye edwa no na dodo na ekase say eye Accra court and they all those allegations egu eye honorable eso edia ene na achese nukure bi ebetimi awomu anase ensem no eye nukure bi betimi ayeden afrimu aba entitimamufo eye Tema community for no womo enya abotoye mu na womo entna se na womo mbusa papa no sem de ye ka anade de ato so no eye sa ena etie na ene wono so mfa na no disem enye den entu edwa emfa emom womo ntimi fiti prekope enkasa womo edonu enti no na enunti no yema eye womo kwan se wo munyi papa no emfa everywhere abra de ye de ato no so no eye no kre na eno na ebinom so eka esem se eye timemufo no eka sem ebetimi abase MPP incumbent na wo ho no wono na eye mastermind of all the elkoson na ebiemu ensuso no se de omude ato no so enye no kre dia enye na de eye timemufo ne kasen kalete na wo mo enserve papa no na wo mo egitum se eye no kwanso anu no let them mom edikan na ne nipa no wa adhere to eye the letter no dia enye na mo wa akonya ne sem mutimi edigidigidi ye ekokofa no edini free eye na so eye eso anasa ne important nanso selete ankomum na ne chia ne se wote baby ene wo mo akwakwa chi no dia ene ohun ne sem ye sinto bi kakra ekoso ewo aposifo no afam na ebusiafo say bibi anasa the court edin sim bia ba betu edwa na allegations be a level against you na suppose ni ebebe fawo say okwa totowa no de afa eye ensem hanka no de mfum so ben na ewom ana de timamufo ne kasen kalete mom endi kan no eye no kwan so a eno no ana de aposifo ne ye wo mu dwumadia na wo mu edi eye instructions aye de mom na wo mu edi so no eno wo mu emfum so ana se wo mu boni a wo mu aye ana and because of say timemufo ne drop papa na enti no yenti wo mo asem na yenyi no na allegations aye dia to no so nhwehwemu bia entimi nkoso ne ye ne sa ebeboa ana for adwentra wo fa ensemi hu ebra otumagin comment section na ebiom nso like videos na share all the social media platforms eso meaning e de ekwesi kapada sene